پنج فوجین پیشمرگی کرد ازدی لسر محور بابل شلو گابارا و حساویک و حردان هاتینا پاروکرن. بيجن 23 تخرج بون اف تقريبا 2 هفته كامل سنگريدا و إشاءالله خودي حس كان مينين و هر ديمين برانبري دشمني دي راستين و إن شاء الله چه سرکتن دشمن برابری پیشمرگیت قهرمانین چجاری ان شاء الله. اف پیشمرگه دژی گنجات یا خدانه لت هماندن دا زور گنجن کردین ازدیجی هنه برف ولاتن بیان یاد چن. ام تخرج بونا نهام الباب شلونا بيجبري دشمن مساكنينا وسهفي دارم الشباب دي زديا خورتي دي زديا نشناد أوروبا همي بين الأثر آخا خو بينا كشتن اش أوروبا جرا باشترا وكا في خلقي همي وكا زار إمام قاسم دي همي بين سنگري شريف بسكنو دفاع أرض خو بكن ودفاع شرفا خو بكن باشترش خارج. پیشمرگین کردین ازدی بو کنترل کرنا شنگال و پاراستنا ناحیه سنونینه دا کو ببنه جه باوریا کردین ازدی. أو ساتر هيا النزينجي شلويا مقابلي داعشة واحتمال بيجمة الروج جنينة أو قصف النكن الترجمة عتامة بس الحمد لله سديست أو هدفين نيننا أو إن شاء الله متخيفة مش خديه هنا أو هدفين نينن أو نجاحتين نينن ومتجبري وان سكينة وآخر نقطة فوجات دوية فوجات داخلية قاسمة سميرة السنتري بيشيدا يا المقابلي داعش السكنينة وحتى كيساغ المدى هنا وحتى نختك خونيج المدى هنا إيش الله جارك عدتري داعش نزينكي ناحية سنوني نابي وأمناها لين الفير داعش نزينكي ناحية سنوني ببي. جه آلیه قبلت و شنگال هشتا دست چکدارن داعش دایه. اف پیشمرگه جه هاتین پیکینان جبو بروانی کرن لی توای شنگاله ده آینده دا. او 5000 کردن ازدی ین بوینه پیشمرگه کو پشتی دیسپلین و مشق و راهنه خواه انجام دای نها 5 فوجت و کتین ناوا ساترا دا و بروانیل آخا شنگالت کن. کاروان علی روداو درگه بابل شلو.